setiap desa tetap disambut tanda kecintaan. Malam sunyi gelap 27 Rajab, Jibril datang menyampaikan pesan. Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Menyambut solat 5 kali sehari semalam. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan tanda kebesarannya. Setiba di Masjidil Aqsa disambut para nabi, solat 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Miraj perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Melewati 7 lapis langit, langit pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua berjumpa Nabi Idris alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat bertemu Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima berjumpa Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam bertemu Nabi Musa alaihi salam. Langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Menyambut perintah Allah salat 5 kali sehari semalam. Mudahan tak terlupa hidup tanpa solat, darak kenane.